Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, uyokhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje. Ke onamaphosta ngenkathi i-ANC ikhankasa-ke laphana-ke e-KZN eNanda-ke ube sekhomenta-ke laphana-ke ephawula-ke ngabantu-ke abashiwe i-ANC. Kodwa-ke angifuni ukuthi uzwa ngami-ke mina ukuthi-ke uphendule-ke wathini-ke. Ngizokudlalela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngakho amadlebe. Mase sicela kuwe laphana ukuthi-ke masuzwile-ke le video ungene ema-comment section-ke ufupha sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicinze nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Congolose, u-ANC sithola ukuthi abantu abaningi bayamthanda, nalabo abafuna ukuyifulathela i-ANC bathola ukuthi hhayi, ngaphandle kuyabanda, lapha kwaKongolosi kufudumele. And uma bebuka izinto uKongolosi seke wazenza, futhi babuka ukuthi bukhokheli bukhona la kuKongolosi. Siney'nkokheli ezaziwayo, iy'nkokheli ezinolwazi, iy'nkokheli ezifunde kahle, and iy'nkokheli ezilokhu zisebenza kuyo yonke le minyaka. So into esibiza i-experience, banalo, bayakhona ukuthi bayenze izinto. So uma sibeka incwadi yethu ye-manifesto siye sachaza kahle ukuthi iKongolosi izawenzani, kucacile kakhulu kulokhu esizakwenza singuKongolosi, and sizimisele kule game ezayo. Le game futhi la uKongolosi azophatha khona, sizimisele ukuthi umsebenzi wethu ukhuphuke. Lokhu obekungahambi kahle siyakwazi ukuthi sizakulungisa kanjani. Inkokheli ebezingasebenzi kahle siyazi ukuthi sizawuzenza njani ukuthi sisebenze kahle ngendlela eqondile. So ulwazi nokukhona ukusebenza kukhona la kuKongolosi, and futhi nama-policies amahle sinawo. And alikho iqembu elisidlulayo ngama-policy. Abanye bayazikhulumela amaphupho nje, thina sinama-policy esaziyo ukuthi azofezeka uma senza umsebenzi kunjani.